chibay ule marchapui ka kangdona kasil faya ka da hul veka puan fai te poina shruk hul theya anun ka paya alaya ka phel vekang alaya kan phel hian masala abet thadu bika hi chu kan du angin kan zayanga atel tur masala ho ka chopolang dhania powder ai eng chili powder garam masala chi ka chopol nga la achino ka tela angai na lo ta na tel lo theya pickle masala hi ashan pa in ka mang don lawa to na masala kan man ho hian ati tui to ka tel tamwak lo kan du mum da na zirin kan tel don nya tel po lo lum ve deu to a marcha ka tel nga la tel salu to ka kan chuang lawanga mi hi alai hol aya niam deu hleka ka da a marcha hi tam lo boka min har don lawa mi hi atul da na zirin kan ti niamin kan ti sangang uluk takin kan velanga kan chok ve deu reng don nya rwal khai taka min theinan mei nia ma minit nga don ka kang to a amin dan po hi ka du tok viawa mei salut to ka chuan a ut ma ema masala kan chopol kha ka tela masala hi tui kan ti kan ngai nat angkha atel thei veka mei niam te a masala aron hui chwa thleng kan kangang marcha alaya kan phel chuan masala te hi alut thabi ka atui du bik ema akai rwal kim tha a hetianga marcha kan hi pickle te pon ti ve thawa rei taka tha theya adai nuwa bur hul fai tha taka kan thunanga nget takin kan chinang kan lak chwa donin fian fai fian hul kan manganga achunga hian tuya lut lo turania freezer da in thathum borvel a tha a apa nga ya thachan vevel nimbutui vinegar zok po aman theya kan du thur da na zirin kan telang athur hi avong thatu ania nimbutui kha ka chok hul le veka masala po betha a tel tam lutuk mom hlup angkha om velawa atui lutuk ania ka channel min khir saka wangin kalome